ni gamelo na rikuhade re inabitari lalatin rona. Hendaknya melakukan sama prosesnya tadi, ajenne kiolo na pokoloni lori onrotin rota angolo kiri kibelae istighfar 3 kali. Tapa kesingi rampen na nyawatan apa tabaca makada. Kamakunrai na puri-puri omoi pole rikalakain na bisa surugan itu makunrai itu. Tapi kong kamakunrai ai saka kedo mina podangi lakain na maka kosara kana podangi lakain na upano-upana natasik ke atinna itan rukiki ena tula pumakunrai gang kemanyaman na balakain. Kata mapusa na de na nama pajji pusa na de na namit tanamate ya tahu itu. Hadirin wal hadirat seluruh jamaah maghrib yang insyaallah kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Tepajai ripakuling tanra aku sangena pungala ta'ala. Nasaba ilo ulene kuritu pungala ta'ala. Papalalona pungala ta'ala. Natu pada angkas hadiri rilalena ye bolama barakat na pungala ta'ala. Narisalai sininna urusatah. Isalai sininna jama-jamatah. Tak lain dan tak bukan kecuali pada angka kikoritu pasilin nerengi kewajibatan lauri pungala ta'ala. Barakuam mengi pada angka ki nama seikoritu pungala ta'ala. Ya para manasari sisi tamakadai. Amut tamanganna suruga si dia tahu. Tania nasabak megana amalatna. Makutoparo amut tamanganna neraka si dia tahu. Tania nasabak megana dosana. Nah iya kia riputamai ilalan nasuruga si dia tahu nasabak riamasewi kuritu poli ripungala ta'ala. Jadi kongka deceng kipigau aja tapandangin tengi makadauh bicu mua apalanna. Boleh jadi risesena rodeceng bicu apalanna okoi romon ronataro rio renunna pungala ta'ala. Makutopare narukudosa dito nawat di kipandangin teng makada bicu mua dosana. Nekia jakam manaha okoi romonro dosa bicu nasabari nanagalliki pungala ta'ala. Salawat mapassalama masari alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi gisimata masalawat rinabita tania alabangang ri akhirat bawan nalulungan. Kuito paro nigi may salawat na rinabita riweritui alabangar rilino. Pada padanna rimakadani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya nigi masalawa Korea
khamsami'ata marrat wik kalimarratu kulla yaumin ilalanna sasusiwanni 500 agana sanawita lam yaftakir abada purade na nakasiasiman nanungang yetu tau itu nariko masalawa kirinebita 500 ilalanna sasusiwanni kira-kira yero 500 isa buditoro kapan na mawata ya ibu kira-kira mawata ro 500 sasusiwanni dito na mawatang ya napani wat di matotoy cicil-cicil pak na sa matoro na bita makadero kasi umaku magala macicil-cicil ya jadi ta cicil nih ya pekwe carana icicil tungka pura ki mas sampajat tabaca 100 pura mangaribi 100 pura isa 100 pura subuh 100 pura loro 100 pura asara 100 500 nih selalan na susiwan ni magi na tumapamula mangaribi karena pergantian hari di dalam Islam itu ripamulai rimonrinna purana mangaribi betuan na iana tama na mangaribi taseletui tanggalai tidak sama pergantian hari Masehi diwa pitatik 12 weni na patasele tanggalai itu yang pertama. Yang kedua, nigi mai gasalawa rinabita berpotensi untuk mendapatkan syafaat atau berpotensi untuk ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun ketemunya dalam tidur. Na nigi si runtu nabita rila latin rona. Nigi mitai nabita rila latin rona majapu si tongat-tongan na iya tunitai nabita tongan. Nasaba satu-satunya makhluk yang tidak mampu ditiru oleh iblis, syaitan dan jin alimalabina nabita simata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bisa ditiru. Nayakia nabita tidak mampu ditiru. Nah nigi si runtuk nabita. Meskipun itu dilihatnya dalam keadaan tidur. Majapu si tongat-tongan na yarunitai nabita tongat tu. Nah nigi mitai nabita. Makadai nabita. Mantaroni la tuhrikuhun naruh. Nigi pura mita ka pura dekna nagesai api pacalaku buru nania api pacalang api neraka. Ya. Bayar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaretak tahunna. Ngaretak. Kalau saya perkirakan tingginya Rasulullah itu kira-kira 175 sampai 180. Ko ukuran orang Arab deto na ye liwa etanrena deto na mapanci uluat na ronabita gangka salangka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ang kedua amalan napak guruang andre gurutta Al Habib Abdurrahman As-Saqaf nigi melo mitai nabita niga melo sita nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka riolo temmatin rona nalakulakui tungka melo matinro nabaca yewi amalangi ya caranya ya roko melo ni matinro lo kijo majene. Uraki majene
loni ri onratin rota napa mangolo riki belai mangolo ki riki belai napa istighfar 3 kali ya toba ki sebutkan 3 kali istighfar mapuncok naga tengah-tengah naga yariga malampe istighfar tah terserah dari kita kakur mapuncok astagfirullahalazim tengah-tengah astagfirullahalazim wa atubu ilaihi koyro malampe-lampe astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sembarang ke melo tabaca kero. Nah, tentu tapala menemero lapalanna istighfar ready. Ya. Jakama pa deseret nasoko daerah Pinrang, tarik nawan ni. Maka daka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Imam Al-Munziri nigi pura masa paja subuh nabacai astagfirullah innahu kana ghaffara wek kapitupuloh ya nak dampeng ngipung Allah Ta'ala dosa atas salanna arwa puluh na tahun nigi bacai astagfirullah innahu kana ghaffara tungka purana masa baja subuh kapitu pulo nak dampeng ngipung Allah Ta'ala dosa atas salanna arwa pulo na tahun pura kurma ceramah kana ibu-ibu madappe nesang ustaz tingkalinge gere iro nange tapak gurange ubace pe madaku ye tabaca ni gare nabaca ni Roma kada astagfirullah innahu kana tawwaba maka daka aga nasang astagfirullah innahu kana tawwaba salah-salah ni ro akatana yaro kuma coa-coa ni umuru kong kanapa guru ta icatak-catai ya rega irakan si sengi jangan sampai salah dalam menerima ilmu yang diberikan guru-guru kita. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Baca 70 kali setelah sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kupurani istighfar wek katallu ya. Tabaca ni melampi-lampi itu ya, yang punya HP rekam atau nanti nonton ini YouTube ini ya. Silakan nanti nonton, tanyakan sama yang konten kreatornya, saudara-saudara kita ini. Nonton ya, jangan lupa like, share dan jangan lupa subbreaker. Ya, subscribe. Nanti tanyakan nama YouTube-nya apa dan minta tolong nanti dibagi juga ke saya. Abalannya begini. Mangolo ni Riki Belai pekesingi tananna atita naribaca mahkadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kuburi Allahumma balik ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wasalaman. Itu ni roh. Apa lah ni toh?
Ha? Depa dia apa na ulangi. Ya. Apa kuulangi na romalawat turoh. Ya. Lihat saja nanti di YouTube ini. Ya. Oh malampilan daw ustaz angka gama ponco-ponco, angka maponco. Yang kedua ini yang diajarkan oleh guru kita. Niga melo hadere, niga melo nariku hadere inabitari lalatin rona. Hendaknya melakukan sama prosesnya tadi, ajenne kiolo, napokoloni lori unratin rota, angolo kiri kibelae istighfar 3 kali. Tapa kesingi rampen na nyawatan apa tabaca makadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulangi wek kalimah. Kata pala ni roto. Ha? Tapala ni roto usai ibu-ibu. Ha? Atau kata dia napa la tahu saya? Kata pala ni tahu saya. Napakima bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kata pala to ni bismillahirrahmanirrahim. Yulangi kalimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi kalimah. Kau ganda ni kalimah akadani Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa arini wajha Sayyidina Muhammadin. Pura dia? Memponco iyar. Apakah mata usai tisami meni? Bismillah tisami meni. Ia meninang cede. Mele langolangori he. Ya. Allahumma atau aciki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa arini wajha Sayyidina Muhammadin. Apalah ni to? Depa elelotah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kuncinya nanti lihat ini di YouTube. Ya. Karena kita mau masuk ke peringatan Isra Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah. Iaitu Nabi Ipa Isra Mi'raj. Dina digaga pasabarena. Tidak serta-merta Rasulullah diperjalankan. Tidak serta-merta Rasulullah tinggalkan kota Mekah pergi ke Palestina yang jauhnya 3.500 kilo kurang lebih. Kemudian di Palestina beliau bermi'raj. Ya rasanya mi'raj tangga. Beliau naik ke atas langit pertama sampai ke-7. Yasi'na tupa sidratul muntaha. Ya. Yasi'na lauhil mahfuz, yasi'na lauhil mahfuz sidratul muntaha, yasi'na sidratul muntaha ada namanya raf-raf, ya, sampai ketemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekna degaga pasabarena. Engka pasabarena. Aga pasabarena ki pamiraja inabita. Namurusidi Yarwatwe dan orang-orang Islam mengalami 1 tahun yang namanya tahun kesedihan. Yang dikenal dengan Amul Huzni di dalam sejarah. Tahun kesedihan. Nakanay syarat makamaka nabita. Magi nakanay syarat makamaka nabita. Nasaba 2 toripujinna nabita talung ngasomi pasisalay na 2 tau mati.
Yang pertama matay Abu Talib, talungas sopurana matay na Abu Talib, la matay bayne na Nabi tayasang Siti Khadijah. Ini yang membuat beliau bersedih. Magi na masara Nabi matay na Abu Talib. Seperti sudah terangkan di masjid ini. Nabi berusaha napas sahada yang murena mure as-sahada ako mure sisang ujami ko tam suruga denule mas sahada Abu Talib denulay takkan ciwidi lilana na denule kedo lilana magina denule kedo lilana baca la ilaha illallah nasaba sipunat tuona aswan ni siruntu nabita alena pawakka inabita bahkang alena pak bene nabita nade nang kanabaca si semua la ilaha illallah melo manimati napa melo nabaca la ilaha illallah anda tamakulletoni nabaca. Riwayat yang lain mengatakan nabaca moje, tapi si polo minabaca maka dami bawang la ilaha mati di aga betuan na la ilaha di gaga puang. Ini yang membuat Rasulullah menangis. Kedawi kasi amureku. Selama ini mencaji palapoi arui kuria. Yanang kami lupa diri ka amureku mewai ka. Ada yang bikin malu saya alena amureku kasi mewai ka. Magi na mati natanya agamaku na TV. Maka dijelaskan para ulama, ya Abu Talib nade na lolongang hidayah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ternyata selama ini pembelaannya gara-gara hanya keturunan nasab. Anurena, ya, nang kamelo padiri anurena, anureku tu, ya komelo ku padiri anureku mesti ya mewayolo. Itu menurut penjelasan ulama kita. Mati Abu Talib. Ya, berusaha Nabi ta itaggo lalo miri Nabi ta. Itaggo mi pole ri Allah Ta'ala. Yang kedua, talungas sopurana ro mati Siti Khadijah. Yang bikin sedih Rasulullah ya rawatun na melo mati ya ro Siti Khadijah angka parilauna rina bitta ni yakia talia ale la paulan sungi rina bitta. Siti Fatimah mina podang. Maka daiwi Siti Khadijah na podangnya anakna. Oh anak Fatimah. Podangnya bamuna. Maka da macina-cine ummikum milawi sarubat tayyir tapakewe matarima wahyu. Melo inala pawalung. Maka dari Siti Fatimah idi na je ummi paletui. Okwa baku. Maka dari Siti Khadijah masiri ka nak. Masiri ka mapau. Titahi Siti Khadijah. Manasa lakaina. Na masiri mo pa mangilaw rin na bita. Pertanyaannya, kira-kira angkamo pagarumakun ray makukui masiri milaw kulakain na. Ibu, angka garumakun ray kolotasalo masiri milaw duwi kulakain na. O degaga. Siti Khadijah sarubang awang nacapu waramparan na mongkosoki agama na pung Allah Ta'ala
nasaruban na bawan na bitamelo ni law melo to minala pawalu nga pa chapu ni waramparan na masiri mo pamapaw matala timun na mapaw. Jadi Siti Fatimah mipawi kadaba tawerengi gere umiku yatu sarubatta tapakewe matarima wahyu mailo inapake pawalum. Oh terime mani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedewi Siti Hadijah. Egana waramparam ngucapu murusu imong kosoki agamana pungala ta'ala. Nasaruba sidiku bawam masiri mo pumapau matana timummu. Maka beliau menemui Siti Fatimah. Menemui Siti Hadijah. Napaliu-liu ko po panas Siti Hadijah. Ya. Biasa mo kiro pak maliu-liu ko po panas ba initar? Ha? Biasa mo ki? Oh biasa. Waktu nama tuan ni makuku kira-kira biasa mo pi? Oh dia. Ya nulle kumakwa ni cuai na toliuli ko po panas ba initar nula kadahay. Maga situ nataliwa urakmu. Nabi tidak, beliau baring di pahanya Siti Hadijah. We teri Siti Hadijah. Miti irwe matanna ro Siti Hadijah ri pilina Nabi tah. Maka dia Nabi tah, ya ummul mu'minin. Maga kita teri. Maga kita teri yaga ropa teri ki nasabaca puwaran parata murusu imong kosoki agamana pungala ta'ala. Maka dari Siti Hadijah tania kasih. Yaga ropa teri ko karena kau dulunya bangsawan. Engkau dihina karena engkau menikahi saya. Maka dari Siti Hadijah tania kasih itu pateri kak tania. Aga palik pateri ki. Dan naro Nabi tah. Maka dari Siti Hadijah ini luar biasanya Siti Hadijah. Maka dari Siti Hadijah ya Rasulullah, ya rupaterika nasabak de pabajang perjuanganmu, na capu ni waramparaku na samana pakuleku deto na kumita na kusalelino. Esurona la ta'ala, baja sangadi ko polede na gaga, na angka maylo mong kosoki, ya kotarala buku-buku ku nareko mubalu kaya iki buruku napa mubalu mongkosoki agamana pungalata. Asya bini na tawe. La ilah. Kaya iki buruku balu namupake mongkosoki agamana pungalata ala isurona lata. Esurona la ta'ala baja sangadi na melo ko matek kasalo na degagalete yang mola kaya iki buruku pasisambungi pasisioi buku-bukuku na mualay alete yang ro Siti Hadijah ro. Jadi pantas memang mito na rikotar binabita. Ya, nagai masih ngerengi Siti Hadijah. Naya ko angkam. Jadi aja nama galak da noko tadi, ya. Aja nama galak da nokota, aja tapak kuling, ya. Pak salah satu indikator maponcok sungai itulah kaya narikutuli lainoko ya nangkalakai tuli lainoko ai namocia sojo to ya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi katoje itu kanja na komanan na imakun rayengkah kanja na kumanan na imakun raye sehatlah kainna itu ya
Itame kong kamakun reliwan na ito lakin na seha ya tu. Seha aga minimal seha jantun na. Ya. Magina seha jantun na baja sangadi nang kanaruntu susah-susah sa liwa bola pali makadaay. Dena siaga ya tu liwa pakubolah. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Purana ro na poya ro Siti Hadijah makada kode gaga leteyam letey na melo komate katasi alay buku-bukuku musio imo pasisambungin na muale aleteyang. Ang kanaro pusa mak bunnu-bunnu palawangan na anin na Siti Hadijah yaro na bitanalay saruban na nalului yaro pusae na panalepa. Urana nalipa na vita, terri na vita. Magi na terri na vita, saba iro pusat na Siti Hadijah watwiro, dena nama pajje. Indikator, ko angka tau mapusa na de na nama pajje pusat na, dena namita namate yaitu tahu itu. Silahkan periksa diri masing-masing. Ya, pada taparisan niya letah. Ya, kung mapusa ki taler pusa tanah patalepa, kode na nama patje apanguju ni lisu. Indikator itu. Tapi pusa pole linro tadi, palabangan na nita tanya pusa pole alepa tah. Pusa pole alepa itata itu mapatje. Kode tama tepat, ta coba-coba mo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Rasulullah bersedih. Mati yang murena, mati bainina, beliau ke satu tempat namanya kota Taif, nasabak megau pasijin na koro, sapu kedua na, sapu ketalun na koro lawi koro. Begitu tiba di Taif, la purame mania turut tawi korra Taif maka da kongke metu Muhammad laume aja lalu mo lepas sangit tama kampunge nasaba ang ketu agama baru na tiwi. Jadi sinin na lisan neru kampunge mapamula anak-anak talolo taulopo latu tomatua maka tanimana batu. Nitana Nabi tamat-tama perbatasan kampungi nasirimpe-rimpe ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengeluarkan darah. Sampai beliau mengeluarkan darah. Tapi Nabi ta dekna lepesangi mak dan iro darai ritanai. Kenapa? Opan-opan na dan iro darai akitanai maka terjadi bencana besar di tempat itu. Tapi Rasulullah sengaja dilap darah itu nadekna dan kita naik. Oleh malaikat pak jagana bulu'e. Kadai Muhammad. Jallo ni. Bulu ke kamu jallo upatapai mana ngiro tau rempak ngekoh. Jallo ni Muhammad kega bulu mu jallo iya toa kara kalau pada paimana ngiro to rimpang ngekuhe. Aga na po na vita. Aga na po na vita. Inna qaumi la ya'lamun. Luar biasa na vita. Aya sesungguhnya kaumku tidak mengetahui. Aja lalu. Bahkan di dalam kitab Barasanji itu dijelaskan bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Aja saya berharap maladai kupurongan-rongang angka masupole ritulan surbinna yang akan masuk dan mengikuti agama ini. Dan itu terbukti hadirin. Sampai hari ini ke kota Taif yang dulunya melempari Rasulullah karena doanya Rasulullah, hari ini kota Taif 100%
umat Islam. Caban nakapangi di makoro. Tama kirisi di kampung nasi rimpa-rimpa kiki pa kampungnya natapa pole maleka pa pangunran na bulu kadehe jallo ni. Kega na bulu mo jallo law patapay manang ito rimpangik ko he. Nun lema kadao. Alaman ngi bulu makelo ko he. Aja kan mo siya sa patapay manang ngi makurang ajaray. Tapi Rasulullah tidak. Disitulah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama yang menyebabkan kenapa ya Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Karena ada satu perintah yang tidak bisa dikirim lewat Jibril. Perintah agaro, perintah sampajang. Perintahna puasa lewat Jibril ke Rasulullah. Perintahna haji lewat Jibril ke Rasulullah. Perintahna sekae lewat Jibril ke Rasulullah. Tapi perintah salat tidak bisa lewat Jibril. Alena Nabi Tayyuli menrek menguluri fung Allah Ta'ala. Makanya dalil tentang Isra dan Mi'raj itu diterangkan dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat pertama. Kedepung Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mapacingi pong Allah Ta'ala palalam pening koritu atan nari sewai wani. Pole rimasigi etanaharan nalauri masigi ebaital maqdis masigi pura ripa baraka egolinin na koritu sare kuam manginari pitaya sinin na tandra aku sangen nai pung Allah Ta'ala majapus itu ngatongan na koritu pung Allah Ta'ala suku pakitan na nenni suku pareng kadingan na. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhana. Di dalam ilmu ulumul Quran, nareko angkasit di surah atau angkasit di ayat, napa mulai pun Allah Ta'ala nasabari apoji-poji pada padan subhana. Alhamdu yarek gana tabaraka nareko angkasit di surah angkasit di ayat na pamulai pun Allah Ta'ala nasaba apuji-puji berarti ilalanna yaitu surai angka peristiwa maraja mailu na tarangkang pun Allah Ta'ala merajin na terima akalam marajin na terima akalam pada badan naga pada na Isra Mi'raj. Antara Makkah Palestina itu jaraknya 3.500 kilo. Pada umumnya narkoto joka Palestina siulap pawattu ipake joka lisuki siulat to pawattu ipake joka berarti 20 waktu ipake PP napaki letu Palestina. Oke Palestina menre rilangie yase na langie bahkan ketemu Allah angka matuli suirwatue ya ia matoro wanni na joka ia matoro wanni na lisu marajing na terima akalang. Jadi letu na pemeri kota Mekah na curite na bita we pole Abu Lahab. Maka da Muhammad ang kawing kalinga pole ko gari Palestina na wan ni kada ye pole ka amure
maka dari Abu Lahab kira-kira ko pasipulunga ko tahu melo ko cerita iya tuh. Maka dari Nabi tapasipulungan nak tahu ucoritanga ki, maka dikumpulkanlah orang. Jadi peristiwa peringatan Isra Mi'raj yang pertama panitianya Abu Lahab. Penceramanya siapa? Alena Nabi tah. Napa si pulung itawe Abu Lahab barak neng kalingi Nabi tah tujuanna melo ipakasiri inabita. Nabi tah melo ipasipulung tahu melo ina palatu parentana sampajange. Jadi pada nareku melo ipasipulung tahu tapi niatnya yang beda. Abu Lahab melo ipasipulung tahu melo pakasiri nabita. Nabita melo ipasipulung tahu melo ina reku na palatu parentana sampajange. Sipulun na tahu maka dia Abu Lahab Muhammad endre no cerita. Akada pole kawan niye ujok ka Palestina latu ka Palestina menre ka rilangi lagi pertama 2 3 4 sampai ke 7 bah kaya sekna ya maka dia Abu Lahab akka gare aje musiwali nakar aje na kasi Nabi tasiwali maka dia Abu Lahab akka terus si dia nasa kuwaka ye si dia muribuang maka dia Abu Lahab sinin nang kay hadere me komite to pak balyang ni kanihe. Nasanya lela pole rilangi na isuro mi Makka duwe ajena na dena sale unronna kani to pa balyang biar waktu pak mega salat tapa masu salat silolona ya karena itu tama akalan na cerita Abu Lahab me komite to pa balyang kani he isuro Makka duwe ajena agala sana na sabuanga pecarana melo menre langi ena rekusiwali lagi aje na yakka edu suruh Makka dua aje na nakada buang. Makanya hadir dijawab oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Angka peristiwa maraja mailona terangkap pengalatala yang sulit diterima oleh akal. Berbanding lurus. Kita ambil contoh yang lain. Di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dimulai dengan kalimat Alhamdu. Magi pengalatala napa mulai surah Al-Kahfi dengan kalimat Alhamdu. Nasaba angka peristiwa na cerita pengalatala di dalam Ashabul Kahfi itu. Ada yang mengatakan lima isibawa, 6 isibawa sunnah. 6 isibawa pitu sibawa sunnah angka makada pitu sibawa arwai sibawa sunnah matinro siaga etana matinro taluratu asera taunna matinro kira-kira angka gata korap pampura matinro taluratu asera taunna angka gak degaga umuruna lagi degaga apalagi melo matinro taluratu asera taunna kira-kira tamagaro akalang angka tau matinro taluratu asera taunna ibu ay matinro ni ibu tamagaro akalang angka tau matinro taluratu asera taunna dena tama akalang tapi kejadian Magi na kejadian nasaba elo ule na ipungala ta'ala tamakulay matinro taluratu aserataunna benengide na palalo ipungala ta'ala. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Benengi alena Nabi tamelo malalan riale de nulle Nabi mulai antara Makkah latu Palestina dalam waktu hanya setengah malam. Tapi nasaba nailorangi pungalatala alena pungalatala peloi. Makanya di kalimat selanjutnya asra alena pungalatala palalam pendiwi tania alena bita malalan riale tapi elokna pungalatala.
Jadi begitu penjelasannya di dalam kitab Ilmu Ulumul Quran. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Perintah sampajang yang natarime Nabi ta Bapak Ibu sekalian. Aja lalu ta capak-capai. Aja ta carubiangi sampajatah. Apa kelebihan salat? As-salatu inna awwalah yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Pamula-mulang narik ko mutama ni riaso kiyama, mutama ni rilalan na kuburu tah. Yang pertama-tama ditanyakan itu salat. Sampajang. Ya. Tama kiilalan na kuburu tah. Anna pakutanana mungkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ihwanuka. Anna pakutanana mungkar nakir, yang bisa menjawab enam ini sampajang. Kung kay mungkar nakir tama, maka day sampajata tanano. Ya, tanano iya pamewe si balibadi. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ia tu narik ko ang katopura kilama, ya, ia ko maka de kemana ni sinin na pangantarae, idi keluarga na lapotomati onruki, ya, pesannya Abdullah bin Umar, ko maka de kan nitawe idi keluarga na onruki. Karena begitu pesannya Abdullah bin Umar. Ni karo Abdullah bin Umar ipana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Abdullah bin Umar, ko boleh baja-baja ku sangadi mati kak. Narik ko pada pura nak mulama na maka deadekan na tawe. Maka iko keluargaku onroko. Magi namun suruh kimonro karena ia tu waktu natama mungkar nakir lalana kuburuku makutana anna pasalam. Man rabbuka man nabiyuka ma imamuka ma dinuka ma kiblatuka ma ihwanuka. Iko keluargaku yase adanna pengurut Abdullah bin Umar. Bacangan nga okko tujun na ulukku ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah. Nah, bacangan nga okko tujun na ulukku surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Baca ngetoak kutujun na ajeku 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini dalil Pak yang menjelaskan boleh baca Al-Quran di kuburan. Pak kata tu macamnya. Nasa tidak boleh baca Al-Quran dalam kuburan. Ya, di dalam kuburan tidak boleh. Di atas kuburan boleh. Apa ni kami lo mengaji lalang? Jadi makasihnya pahangi. Masa tidak boleh mengaji dalam kuburan. Memang ni kami lo mengaji lalang. Ya saya naki buru ewading. Ilala naki buru ni kami lo tama. Pesannya Abdullah bin Umar. Boleh. Bahkan alat biran na tutu membaca Al-Quran ku kuburu bukan hanya orang yang kita bacakan mendapat pahala. Sinin na yung rumah kuburu isidapin na lolongan mana to apalang. Sini tahu ibacang tapi sinin na kasidapin na lolongan mana ngapalang. Makanya para lipas sa wijat taba ibu. Nah, baja sangadi pole matematiku. Oko karo mulam sidapin na to mege bacangi kurang mege milo doangang. Magay alena ilo doangang alena bacanga kurang iya lulungat to apalapa sidapeka. Aja mulamma ka kuru sidape na panjaha mega dosana din na toba. Magay alena laigasa iya maselato. Maselak itu pas sidapeki alena tu laigasa ini na pajantung to na taro. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kopala mungkar nakil mutame lalan nakuburu tamakutana man rabbuka wala sampajatta kadatanan no iya pamewi bali man rabbuka maka da sampajatta Allahu rabbi pungala taala puaku magi misangi makalaya tu pungala taala puana nasang nabaca ilala sampajang asyhadu alla ilaha illallah
Mikahebutin na maka da pungal la ta'ala puan na nabaci lala sampajan na. Ikalima, mas sampajan lala na susiwan niya. Mas tinabaca sahada, ashadu an la ilaha illallah. Pungal la ta'ala puan na. Man nabiyo ka, ni ka nabina, maka da sampajan tatanan no, iya pambe si Bali. Muhammadur Rasulullah, Muhammad suruh na pungal la ta'ala nabina. Magi misangi, nabaca ilala sampajan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, pakutanana mungkar nakir. Ma imamuka, niga na imammu, ya kau de na pak birjama, natapu ni imam masigi na. Niga sa imam masigi ta? Hah? Ustaz Wawang. Ah. May imamu ka na kada Ustaz Wawak kapang. Mor na kapato, magi na kapang balala na lo mak birjama. Nadani sangiman na. Pangkatong to tau mo iman na dito ni sangi. Pu iman na natanay. De pa di sa makalairo pu imang. Ang kapaparalo na napalo na sa pa pu imang kay loke bugi pu imang, ang kade pu imang umaya dito wisag. Gardi. Ya. Mate pitu matu napitilo mesigi masampada. Ya. Onroriona ipatama mesigi la yolo nasisa pu iman nonroi. Mariola dai kasi. Maimamu ka makadai sampajata ya pa baliwi Al-Qur'anu imani. Aku rangi mencaji petunjuk saya. Magi misangi nasan nabaca ilala sampaja bahkan de nasa sampajan na narekwede na baca Quran minimal bacaan Al-Quran yang wajib itu Al-Fatihah. Madinuka agamamu mate sampajannya maka da al-Islamu dini salang agamana. Mana misangi masa maka da salang agamana kade salang itu mas sampajang. Jadi kodena sampajang. Ah? Ulangi. Maka dia mungkar nakir madinuka agamamu kada salang agamaku. Magi misangi maka kada salang agamana kada salangi itu mas sampajang. Ya kodena sampajang. Ini tu makana. Hadirin. Yang kelima, pakutanana mungkar maki belatuka aga ngolamu maka desampajangi al-Ka'batu kiblati. Ka'bah angulaku magine misangi kada Ka'bah angulana kada asal mas sampajangi mesti mangolo di Ka'bah. Dan yang keenam, pakutanana mungkar nakir ma ihwanuka niga silas suremu mapibali bisampajang makada al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Salang urane, salam makunrai sila suraku. Magana misangi, makade sampajangi asalamelo inatutu sampajanna mestiwi mak berisalan na pagililo atau napa mak berisalan nagililo ri abiyo. Sampajang. Jadi itu kota mabersalah, pa mabersalah kijo na pagilit tu. Assalamualaikum. Na tapu pi makadakum na pakigiling. Assalamualaikum. Gilin ni kum warahmatullah. Pelis sulo tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Okupikum. Namake gatau masampaja la ilaha illallah. Masamangi beresalan na gini na. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kanan, batasannya bahu kanan. Menoleh ke kiri, batasannya bahu kiri. Ya, gili kilo atau salengkata irita pak. Gili kilo rabio salengkata irita nama apa kata lain. Si barisi na itah. Assalam. Oh begitu. Yang benar itu Pak menoleh ke kanan batasannya bahu
kanan. Menoleh ke kiri, batasannya bahu kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.